Oli sanga o tusi tala. Ole mea e te alu iai o te alu ai fo. Ole mea e te nofo ai o te nofo ai. E whai lo nuu, mo nuu. E whai lo atua, mo atua. Ole mea e te oti ai, o te oti ai. E tanu ai fo i au, Ruta mata mua. Oi pa suma rono mas fuma fitu. Wa. Ti. E momo ati telefou. Ola so le ava pesa a e ina ai inisio. Fa nau malo a le tato atu nuu. Le maunga wata o nei o le maunga vaia. Le au lo fa pea. Ona tanu ina ai se tasi o ritu stala rawi loa. Le alii Robert Louis Stevenson. Ia maolo mafatase nei ma se tasi o sui. Sa fa pea foi ona mafuta ma le alii Robert Louis Stevenson. I tau sanga ia o mawai. I le lua mafutanga. Ma le sunga le tustala. O le ani vai inga po oni. A fianga sa ia te ia. O mafu ai ona. Ma ve fa o matia lona soifua a o lea o lo fa pea lava ona e soifua mai. E o mai tau sanga le nei lua afe se fulu. Thank you for the question. Thank you Samuel for listening this afternoon. As you see here, I'm here with he's a good friend of mine. Robert Louis Stevenson, he's a good friend of mine. You know, like long time ago. You know, excuse me. Also here, mama fuka maringi kama lo ki fa yako e esa nga winga o kama rol parang. Kokori. Ai no ku. Wa lo mama fuka nga e o le meu kupu wa koka mai le li o le isa nga kengi fo le o le mai la nga mai le li dia. Wa mai mangaku le se kengi. O nga lo ele o lo no tino wa fai ma pese fa ma yoso i taimi uma. O suire ki. Na fia ilo na fatu. Lela na mafu ilo na mo le mai fatu. Wa lo le mai fatu. O tau fe lo le mai fatu. Ai o pe o la ve fo ile mele ka o le kanisa po le cancer fo le ile fa peretania. Testa. Kesta. Lela pe no tu tanga mai. O le mama futang buli muli mala na upo ya tau. Samuelu. Le mo le o ma vai to e o le le atan wina lo tino. Ia e sa fa i lumo le nei ma e tau tino lumo tangata o la uo ma mai ma la uo fa pipili. Le la o sa fa i nei le aso mo monde. I le aso fia nei fa mo monde. Kiriau. Aso se fulu tolu. I le aso se fulu tolu la le nei o November. I le lua afe ma le valu. I le tula se fulu ma le lua. Na tau nu mai lunga le. Le la o tau tino sa mo le o ma to fatasia nei ma le uso nei. Peta iane la o avela le tanwino le tino le nei tau le a po le nei foi ma le nei foi tama titi la titi i le nei tangata mai yatu nu ese o fa polonga ina ila tunu e mai lunga ona o le nei lava tangata ile sia o ngai tono le tunu e yelo na o ngai o tu stala ya o se taimi la lumunai ona to fa fonga ile pese foi le ali sa tusia ai o se tala o la le winga le mama futanga ya pa uma. Ia, mau. Se tasi le nao. Wo sa fa peo na fa tasi ai male Robert Louis. Ia o le sunga ia Robert Louis le nei wa tanumia ia o Louis le o lo iluma o le tunga mau. Yes. Ia sa mo to tuli tau mai le sfo wa ta iau. Onisi fa poponga. O tal nongo. Onisi sui lau ilo le tato atinu. To fa sai fu. So here we are. I'm here on my left here. I have one of the most famous person in. He's a rugby player. So his name is Tana Umanga. So sorry, no chala. Wa taidi le koinga uluma. Wa le kauni o New So me konga le pikia la kungu. O ka le la kapia wala ngale pikia. Ongo fai asi antaidi ke rolong ulu. So se kasira le osui. Wa le pikia ngai ongo lengo se kaalo. O le pikia ongo uonge I me ka utiao. Lave ti nga te rutfunga mo tarfo. Tarflava. Some pulo vinaka and malo le from Tonga.
As you see here on my right here, we have brother Mike here, little Mike. So, is this your first time here or your second time or? Yeah, first time. So, what do you think? Have you seen here? It's a beautiful view from here. Eh? Beautiful view. Can you say something about, your second time here? Is there any difference from the first time when you come here? Yes. First time here. It's like one tree whole lake. There's heaps of trees up here, so 100 trees up here. But yeah, heaps of houses and buildings down here. And the hospital somewhere on that side. It'd be good if they can cut down these trees so we can get a better view. Malo ko kung may sa belu so leo. Yeah. So as you see here, got some beautiful mountains here, green mountains, with a rainforest. You see, not so heaps of people living here. You see on the other side there, it's the town. It's the city. That's a city. That's Mtautuwolf. What else? Further malo. As you heard from little Mike, some opinion about the trees over here. We should cut it down so we can have a beautiful view from here, and we have a clear view from here all around the island, especially the town. So yeah. Maybe I'll be back for another half an hour or 10 minutes. Just for me. Mountains on top of the world. Ora ka koe ka ui po yo. Ui. Ko nga sa o ai tai mo ko ila lo ile me nga pa mo mo ila lo. Ora pa fakta. Si se ero mo me. Mang wa ya wo mang sa o la wala. Kia ora. Welcome back to our program. As you look, this is what you call ulu. English. Ulu. English. Not head. It's called a breadfruit tree. As you see the green leaves over here. That's a food. Ulu makua. Wait a minute. Ulu makua. Me ko like old breadfruit. Oh yeah. Older. Once I like twice. If you want to say twice, they. Timilani nei. Tako yaku kama lalo hamo pois. Tako lalo or the mounts via. Back to the town. Pamon moni. Okay. Kape. Uma. Let's go back down. We took the long trek. Pretty good. Hey. Malos. Hello. Kaskas. Tangan me kau kaskas. Solo. Ero lungon mau. Ero lungon mau. Emo. Isilia tu le mongo mai. Ini monga us mongam tak dia.
Whaasela tangata. Tai fōringa le monga na e singo le monga o Malia. Ai, sila sua le monga lea. O le monga o Malia le tangu ai se singo. Ai monga le tanu ai rapidi. Kufere ko monga o Malia. O le monga o Malia i tua tonu lava o le farsata iti ala no mala. Monga Sinai. Mike. It's alright. Papalang ibo le fifi nga nguyo ko nga le yang ngoro ko le papalang ni me visit. Any comment? Why koy mang